Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ang Allah yap manakib gantan sa bendingan nagyang kutuwa mawdu bab ma jaa anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Ayamanan yan na usayan mata na sabab kaya pakakapir umbawa anu Adam nagukyaga na tirang ko agameran agama Islam nagyang ko tuwa al-ghulu kasusubra aslas-lairan udina kiwidiran dikipantag ko mga salihin mga tawa mga pipiya mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Peter Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigyan na ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. Hes kanwa tigwa Allah ta'ala ang mga tawa tirunan sa kitab mana gina sa mga Yahud o sa mga Nasara la taghlu fi dinikum dinyo subra di kanu pupakas sobra di kanu tanto absubra sa iko dinyo di ka pagagama sa iko agama niyo wala taqulu nagudin niyo diterwa dipantag ko Allah subhanahu wa ta'ala sa unganin sana shay inon tabu benar mahorip na Allah mana di kanu ditero sa shay o di na mga batil mahorip na Allah subhanahu wa ta'ala may pantag sa iko Allah subhanahu wa ta'ala o di na daptero niyo may pantag sa iko Allah inon tabu benar mahorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana aqulu mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na ginan so kapakasusubra o adat o rin na di kapkipintagan ko mga tao hakika sa salaan na gusto mga salihin mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi do kinipintag ng mga Nasara ko Isa bin Maryam apya kasubreran dairan pintagan so Isa sa kababali niya na nabi nagusugo Allah subhanahu wa ta'ala kapya ka subrera nagyang kutuwa pangkatan ng Isa alayhi salam taman sa beran din biluy aya din Tuhan so Isa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala uli nagyang kutuwa katirwera nun aso Isa na wata'u Allah subhanahu wa ta'ala mangurip na Allah nagiinan ay sila nagalubag nagiinan ay betero na al-ghulu maana kasubra apakasubra sa iko limitasyon o shay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala apakasubra nga kung kipupantagan ka kung kaadno Allah subhanahu wa ta'ala apakasubra sa saging kutuwa ka sa angon o di nakapakaalangon mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. May alis sa hadith yakatitiyan ko Ibn Abbas radiyallahu anhuma pitiro yan may pantag ko katiru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wa qalu biyanutul kun wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga musyrikun dira diteron wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ay manan yan diteron ng mga musyrikun si ko mga pediran la tadarunna ubaniyo darainun ubaniyo pabayai so mga tuhan niyo uban niyo daray nun uri na tuudi so mga sutuhan niyo uban niyo tuudi at tigin so wadda wala suwa'a naguso suwa' mga ngaranan wala yagus naguso at tigin so yagus uri naguso ya'uq naguso nasra dito na mga ingaranan to mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala ginangon ang mga ingaran at tigu Ibn Abbas na tiginaginan na mga ngaran o mga mama ang mga salihin si ko mga pagtaw o Nuh Nabiullah Nuh alayhi salam yung utang mga salihon falamma halaku nasiko kaya patayran awha syaitanu ila qaumihim na ini pansuro syaitan si ko mga tao mga pagtawag yung utang mga salihin pitiro mga syaitan sa ginguto mga tao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala agaganatan na ginguto mga salihun انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون
alaiha ansaba. Mana niyan na tigu syaitan saging uta mga tao. Kikalalam ba ori nagyang uta kapatay kita mga salihon. At tigu syaitan na melay ni watigian. Tagu ini satu saging kutua mga darpa puguntudan ulina dipelimu-limu dan nagyang kutua mga salihun na miya mamatay. Mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wasammuha nagupam tuni sa mga ngaran bi asmaihim ang gulalan si kumangaran niran mana o manidar pa apuguntudan isa salih na to siniu sambila balay niu sa tagu ini sa ngaran sa ate gunu ngaran na so ngaran naging uto apuguntudun na salih mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fa'alu na pinggal bukiran to mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ko ganggal bukiran nun nasa ging utama sa na falam tu'bad na kana ba sinimba hatta idha halaka ulaik taman sa miya matay agyang kutua mibuwalay sa agyang kutua bendar pa agyang kutua uli niya dipelimu-limu din agyang utama mga salihun miya makatindugun sa mga barahala uli nang ganin sa mga tuos mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa kukya pamatayran wa nusiyal ilm na kaya lipatan agyang kutua antap kaya bala-balay ron. Muli na tunay sabab yan. Mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. So kalipati ron, na ubidat, na miyasim baagi ang kutua, pimbabala-balay, sagi ang kutua, mga darpa, puguntudan nagi ang kutua mga salihun. Muli nagi ang kutua, kikalabungan giran. Mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Yatiro pano Ibn Qayyim, rahimahullah, nagumetero pano sala ko sir kanian alamma matu suatiyan so kaya patayagan ko to mga salihun na akafu ala kuburihim na antinoy sino mga tao agaganataniran milalayon siran si ko kapsungiran sa agyang ko to mga kubur agyang ko to mga salihun thumma sawwaru orian yan at Ibn Qayyim na pimbala-balayan nila nagyang kuto mga kubur o mga salihun sa mga tamathil, mga barahila. Manapin nagulira sa barahila. O mani kubur nagyang kuto sa katawa salih na tagulira sa barahila. Mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tala alayhimul amad. Taman sa miatid na masa mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa gadiyan, saging uto agatin yan na masa amaadin nagyang uto kaya kamu bala-balero abis-bisambin nagyang uto mga tao sa mana generation miya tayo sa pada tao so miya nga una miya katundug man nagyang uto miya makatundugon tama sa miya katundug man nagyang uto pada makatundugon mangorip na Allah miya matay yung mga amayran ng muda to uli na mga apo-apo aniran nanto na miyang gulo lang mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na so mini bubagwa mga tao so miyang biya mga tao na sinimbera nagyang kuto ang mga barahila pimbela-balay sa nagyang kuto ang mga kubur o mga salihun mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Miya katitiban o Umar radiyallahu anhu amata na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter yan at tigyan na la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Mana niyan? Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatruni. Dia ko niya tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pu dia sa susubra. Sa lagi du kaya pu dia yang bentu-bentu ka o mga nasara ko Isa bin Maryam. Amata na tigu Rasulullah nasakan na mataga ko bed na tigin orepen. Na ayatiruan yo nasakan na orip na Allah subhanahu wa ta'ala nagu suguyan. Sa din yun subra yagyang kutuwa sino to mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyagi pananggilan yan si ko mga umat yan ubayran di mamadubantog sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa basubra sabay lagi dagyang kutuwa pinggil bagyang utang mga nasara ko kinipantag nila ko Isa bin Maryam ang orip Allah subhanahu wa ta'ala. Ang orip na Allah. Mana napiyas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ada alawan niya na kaadil na maranis iku Allah subhanahu wa ta'ala, nagubkubayan Allah subhanahu wa ta'ala, na inisa pariyan si ku mga umat yan. O bayran gilubukas iku nabiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutuwa ang bentung-bentuga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa basubra sa iku bentuga na inibagayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Maurip Allah kabubali niya na sugu Allah ta'ala naguurip no Allah subhanahu wa ta'ala. Metero yan pan, metero na Umar pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyakum wal ghulu. Pananggilin niyo ati Rasulullah so kasubra apakah sobra ako shay kipupantag ko nga nisan asay mangorip Allah subhanahu wa ta'ala kuni na kapakasubra ako kapagagama fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Pagyamata natin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kaayamiya kabina sa tiyan si ko mga tawa miya nga unaniw nagyang kutuwa al-ghulu. Apaka susubra era na tanto ko kapagagama uri na kinipentag nilang ko mga tawa kiga sa salaniran uri na nga sa nasay mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala. Miya katitiyaman ko Ibn Abbas Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu amata na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan halakal mutanatti'un qalaha thalatha pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya binasa tigyan sa mga tao mutanatti'un mana mutanatti'un nagyan sa mga tao tanto nira napaka sobraan nagyan ko to kinipentag nirang ko say udi nakaadno Allah subhanahu wa ta'ala udi na tanto nira napaka sobraan nagyan ko to kapagagamiran mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pitero yan to sa miya katalon yan to matero mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sibuntan mangorip na Allah nagyang ko to kinisaparn wagama Islam sagyang ko to kapupaka sobra kudikipin tagang ko kaadno Allah subhanahu wa ta'ala di kamu bantu-bantu sa susubra mangorip Allah. Udi nagyang ko to kapakasobra ako babuka pagagama mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nagyang ko to tutul miya kay sa mga alungan na adna mga tawa miya ko masagyang ko to darpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi dan di ipahingisa so Rasulullah pani mga galubugyan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala nasukyan gayranon so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di mamuasa nagupumbuka nagu di manambeyang si kagagawi nagupaturo nagu di panimangaroma nato na ipiter wag yang utang mga tao mangorip na Allah tugu sa kataw kiran at tigin na sakna tigin na di ko natigin pangaroma mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala tigip man nagyang utang pa dun sakna tigin na pupuwas ako at tigin sa di ko natigin buka mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. So man sa pa dun nagyang utang Peter yang mo nagyang utang kapinambeng yan sa panahajud uli na kagagawi sa din nakapakaturugon mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Giyan ko to ay sino to napaduto sa mga tawa miyagagama sa kapakasobra mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ginan napakipupinanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maana ubang kapilawan niya giyan ko to galubog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uli na giyan ko to katiruyan mangurip man Allah subhanahu wa ta'ala. Si tanong man tawi sa diyan ka, kapag ganun ko suara ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.